jalanan apa buat pasar tabalebat amit mundur badewas pasar tabalebat yang kasadaya te abi mah te abi saparatan kana kawilujeng pasar tapare bantana batu jauh komo takso deket ke temi kantin mama terus suka jadi temi kantin bapak sarjana saibu abe jauh komo takso deket ke dua beneren dipimpin ku pribado alamat tiga gong desa mana di Papua kecamatan Papua Kabupaten Subang yang akan kasadaya mugi agama punten sasadaya kang papa jajaran kadaya meser puma pasti katongan papa apa na ali anu bagus